Yes, ndagushuje kandi nkwifurije ikaze wowe mukunzi wacu ubashe kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira weekend nziza rero kuba sportif aho uri muri mu bice bigiye bitandukanye. Mwese mbaye ikaze hano ku Mena Sport TV aho tugenda tukugezaho byinshi cyane biba biri kugenda bivugwa hano mu isi ya siporo, cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni shampiyona rero hano mu Rwanda yari yaje kugenda ikomeza rero, dore ko ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yazaga kugenda ikora ibyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bayitezeho bose. Muri rusange twavuga ati kude chapeau ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Aya bonga rero kugera mu gihugu cy'u Rwanda yagize byinshi agenda atangaza. Nyuma yaho rero ikipe ya Rayon Sport hari hashize iminsi uyu mutoza atagaragara ku kibuga cyaba ikimyitozo, dore ko uyu mugabo yari yaraje kugenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Turagira byinshi tuza kugenda tugarukaho ku byo yaje kugenda atangaza. Tuvuye kuri aya bonga rero, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakaba hari byinshi baje kugenda basaba ubuyobozi, byose turaza kugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Ese nyaboneka, dore ko ku munsi w'ejo ikipe ya Kiyovu Sport yari yaje kugenda ibona amafaranga. Ese aya mafaranga yari yaje kugenda ava hehe? Yari yaje kugenda ihabwa ngo itsinde ikipe ya Rayon Sport. Byose bigufitiye gatanu kuri gatanu. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport rero bukaba bwagize ubutumwa bugenda bugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyuma yaho baje kugenda bitwara neza bagatsinda ikipe ya Kiyovu Sport, dore ko ku munsi w'ejo aribwo ikipe ya Kiyovu Sport bazaga kugenda bayitsinda ibitego 2-1. Nyaboneka umukino utari woroshye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukino nago wari woroshye, ngira ngo namwe murabizi neza gatanu kuri gatanu. Mvuyanga kandi ndahita nerekeza ku mukino w'ikipe ya APRS iri buze kuba ikomeza igenda ikina n'ikipe ya AS Kigali. Akaba hari amakuru nuko Wasiri ku munsi w'ejo yagendaga abigarukaho, aho yagendaga atangaza ati abakinnyi b'ikipe ya AS Kigali hari ahantu bari nabo bakaba baje kugenda bagira byinshi bagenda batangaza, cyane uciye kuri uyu mugabo kapiteni Haruna Niyonzima. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri tayari kujya gushyigikira AS Kigali ngibashe kuba yagenda ibatsindira umukeba w'ibihe byose? Uwo na wundi ni umukeba APS. Ese bimeze bite? Nibyo tugiye kugenda tugarukamo muri iki gitondo. Nyaboneka byose ndetse no ku mugabane w'Uburayi nkaba ndibuze kugenda nyarukerayo. Nta kindi rero nyaboneka musabwa uretse gukanda subscribe, ubundi tukabasha kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ubwo mbonero gusuza mugenzi wanje Motrich ndetse nawe komeza Inosa, umwe mu basaza wavuga ko bibuye gifatizo yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ndetse n'abandi bakunzi bacu bose aho muri rusange. Mwese mbahaye ikazano mu kiganiro cyacu. Mbonereho no kugenda suhuza nyaboneka na boss wacu w'Imena Sport, aho uri tuvuga ati twifurize kugomeza kugira ibihe byiza. Ndetse nimba wifuza kwamamaza nyaboneka, ngira ngo wareba ahantu handitse nomero yacu ukagenda utugania tukagenda tukwamamariza gatanu kuri gatanu. Nangira amakuru yacu rero, isaro y'Inyanzi yo ni Rayon Sport ku munsi w'ejo yazaga kugenda itana mu mitwe n'ikipe ya AP n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni ikipe ya Kiyovu Sport rero uwo iri gukomeza kugenda ijya mu manga, dore ko ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yazaga kugenda ishimangirwaho ikubitwa cyane n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. Ni umukino rero waje kugenda utangira ku isaha y'isa 12. Navuga ni reka shimire ikipe ya Kiyovu Sport. Iyi kipe ikaba yari yaje kugenda itegura ibirori byari bimeze neza, nubwo amanota yo yaje kugenda ayicika. Abantu bari bakubise buzuye, stade yari yuzuye yose, dore ko
abareyo nyaboneka navuga ni coup de chapeau abareyo ku munsi w'ejo bari baje kugenda bitabira. Ni match rero yaje kugenda itangira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose bari inyuma y'ikipe, dore ko bari bafite amakuru ndetse bari baje no kugenda babibona yuko umutoza w'ibihe byabo kuri bo muri kino gihe Aya Bongo yari yamaze kugenda agaruka mu bintu bye. Ni umutoza waje kugenda atangiza Kadimu Ndiaye mwizama, mu gihe kuri kabiri umukinnyi bita Fitina Ombolenga turi buze kugenda tugarukaho nyaboneka. Kuri gatatu nk'ibisanzwe ni Bugingo Hakimu, mu gihe mu mutima wa defense hari harimo Youssou Diagne ndetse na Sabimana Aimable. Ngira ngo nk'uko ejo twari twaje kugenda tubigarukaho aba basore bose muri probable lineup twari twaje kugenda dutanga hano ku Mena Sport, bakaba ari uko bari bameze. Ni mu gihe kandi uyu mugabo bamwita Dafe, umwe mu bagabo turi buze kugenda tugarukaho neza cyane, yaje kugenda akina kuri gatandatu, mu gihe kuri karindwi hacaga umusore Basane, mu gihe kurundi ku ruhande rumwe naho rwacaga umugabo Adama Bagayogo, ni umusore w'umunyamari nawe wari waje kugenda abanzamo, mu gihe ku 10 hari hariho waca umusore Muyirekeve, ku 8 hari umusore Fisto Nyizingabo. Fisto niwe wajaga kugenda atera 8. Ese kubera iki atabanje muri Shari? Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho, impamvu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo bagiye bibaza impamvu umusore bita Richard ataje kugenda akina iyi match. Byose ndaza kugenda bigarukaho 5 kuri 5. Mu gihe kandi ku 9 nk'ibisanzwe nta wundi rumwe mu bataka abakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda wazaga kugenda yuzuza igitego cye cya 12 hano muri shampiyona y'u Rwanda, uwo nta wundi ni umusore bita Fanganye. Rayon Sport rero ikaba ari uko yaje kugenda itangira mu kibuga. Abantu benshi bagiye bibaza ku mpinduka zaje kugenda ziba, ariko impinduka zaje kuba zitungura abantu ni impinduka z'umusore bita Richard. Richard rero nta mvune afite, ngira ngo abantu benshi banatunguwe no kumubona batamubonye kuri bande touche, bitewe nuko uyu musore Richard umwe mu basore bari basanzwe bari kugenda bitwara neza hano mu ikipe ya Rayon Sport. Rero abantu benshi bakaba baratunguwe no kubona uyu mugabo atari anga mu kibuga, bitewe nuko uyu musore Richard yari afite ku munsi w'ejo ikibazo cy'amakarita y'umuhondo menshi, akaba atari yemerewe kugenda akina iyi match. Ubwo bitandukane rero n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabonaga ku munsi w'ejo bari kugenda banyandikira bambaza se bimeze bite ko uyu mugabo atari kugenda akina. Rero ikaba ari iyi mpamvu, nta kibazo cy'uburwayi afite, ahubwo Richard nuko yari afite ikibazo cy'amakarita. Rero ubwo bite binasobanuka yuko Richard nta yindi mpamvu n'imwe itatumye akina, ari ikibazo cy'amakarita. Ngira ngo ku gikombe cy'amahoro muraza kugenda mumubona, aho ikipe ya Rayon Sport iraza kuba yakiriye ikipe ya Rutsiro nyaboneka. Iyi ni match Richard araza kuba ahabaye 5 kuri 5. Niyo mpamvu rero umugabo bita Fisto ku munsi w'ejo yaje kugenda abanzamo. Ni ikipe ya Rayon Sport rero yatangiye ubona iri hejuru, ariko nyaboneka abakunzi bayo batatinya no kugenda bavuga ati ikipe ya Kiyovu Sport nayo ku munsi w'ejo twagiye tubona itandukanye na Kiyovu Sport, kubera ko abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport navuga ni nubwo batabonye amanota bitewe na performance baje kugenda bagira ku ikipe ya Rayon Sport, bavuga ati ntago ari bibi cyane, kubera ko ikipe ya Kiyovu Sport yari iriho ikina ni ikipe ya mbere. Ikipe ya Kiyovu Sport itaherukaga kugenda yitwara neza, rero kuba yagerageje kuba yakwitwara uko yitwaye imbere y'ikipe ya Rayon Sport, navuga ati ntago ari bibi cyane utewe n'ahantu ikipe ya Kiyovu Sport yari iri. Ikipe ya Rayon Sport rero yashimangiraga umwanya wa mbere igenda ivuga ati reka sige mu ikinyuranyo cy'amanota
atandatu ntawamenya, dore ko ikipe ya APRC mukeba wayo turi buze kugenda tugarukayo ifite urugamba narwo rutoroshye k'uyu munsi, aho iri buze kuba iri gukina n'ikipe ya AS Kigali, amwe mu makipe akunda kugora ikipe ya APRC. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport twavuga ati yaje kugenda yitwara neza, ni mugiye muri match mo hagati abonaga ko byagiye byanga cyane ku musore bita Nkizingabo Fisto. Uyu musore Nkizingabo Fisto ngira ngo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo mwagiye mumubona, ni umusore ubona ko ufite baro ku kirenge pe, ariko ikijyanye n'ingufu byari byagoranye cyane kuko yakoraga kuri baro yose, abasore b'ikipe ya Kiyovu Sport bagahita bamukubita depressing cyane n'igitutu, agahita atakaza baro, kuko igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport yaje kugenda ibona rukumbi cyaturutse kuri baro uyu musore yaje kugenda afata, bamukubita igitugu nawe ahita yigwisha ku musifuzi nawe wakunze kugenda atumvikana n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, bahita bakora counter attack, umusore w'ikipe ya Kiyovu Sport ahita ateramo igitego cyiza cyane. Yangira ngo ni ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka turi buze kugenda tugarukaho cyane no ku musore bita Suleiman Dafe, dore ko ku basore ikipe ya Rayon Sport yagiye igura ku munsi w'ejo twagiye tubona abasore bagera kuri bashyashya babiri bonyine ikipe ya Rayon Sport aribo yaje kugenda ikinisha. Uyu mugabo Suleiman Dafe ni umwe mu bagabo wabonaga ko bari hejuru cyane. Suleiman Dafe umwe mu basore navuga ati ikipe ya Rayon Sport yagiye ikora signing nziza cyane uyu mwaka, kubera ko uyu musore Suleiman Dafe ni umwe mu basore b'abakasero ubona bari tipi kandi batajya bava imbere ya defense, ni umwe mu basore bazi kwambura baro, nabonye ko nta kosa, kandi ukabona ko ni umwe mu basore gukuraho baro bigoye, utanga pasi iyi baro ikagera aho ashaka. Ubona ko ikibazo gifite ni ikibazo cya fitness, ubona ko kuva umutoza Ayabongo yahageze iki kibazo gishobora kugenda gikemuka kuri uyu mugabo Suleiman Dafe. Wabonaga ko ni umusore wishimiwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ni n'umwe mu basore wavuga ati ni abakaseri baje kugira icyo bafasha ikipe ya Rayon Sport, kubera ko ni ikipe ya Rayon Sport nyuma yaho Aruna Musa Majaliwa aje kugenda yanga gukina hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Sport yakomeje kugenda istruggling kuri gatandatu ikinisha umusore Kanamugire Roger cyangwa se Safe, nawe wavuga ko utari mu bihe byiza, ntago ari Safe wundi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bazi cyangwa se biteze, ariko ubona ko uyu musore Suleiman Dafe wageze mu ikipe ya Rayon Sport ubona ko azagenda afasha byinshi ahangaha mu ikipe ya Rayon Sport. Vuye kuri Suleiman Irelo Dafe ndahita nerekeza kuri mugenzi we Jalo. Uyu musore Jalo impamvu nta byinshi twagenda tumugarukaho, ni umwe mu basore wavuga ko ku munsi w'ejo babonye iminota mikeya cyane, kuko yinjiye mu minota y'inyongera bari bongeyeho iminota 5, avuga ati nta minota igeze muri ine yigize akina, bitewe nuko ikipe ya Rayon Sport yari iriho irwana no kuba yarinda igitego cyayo, dore ko yari mu minota yanyuma. Uyu musore rero nta byinshi wagenda umuvugaho kuko n'ubundi yinjiyemo match yenda kurangira, ahubwo navuga ni urwego ruri hasi umukinnyi bita Fitina Ombolenga ku munsi w'ejo yongeye kugenda yerekana. Ni Fitina Ombolenga wabonaga ko satere 0, ni Fitina Ombolenga wabonaga ko uruhande rwiwe rutari gukora, ariko nanone nkahita ngaruka ku kigero kiri hasi cyane cyo umusore bita Azizi Basane ku munsi w'ejo. Mu minsi yagiye yishira umutoza Robertinho yagendaga abanza umusore bita Azizi Basane
akunze ikipe ya Rayon Sport bamwe bakiramata bakavuga ati ese kuki uyu mutoza ari kugenda abanza hanze uyu mugabo Basane byaba bigenda bite? Ariko maginga yangaya akaba ku munsi w'ejo uyu musore Azizi Basane yongeye kwerekana yuko akiri hasi, ndetse akaba nejo umusore bita Adama Bagayego ku munsi w'ejo nawe waje kugaragaza urwego ruri hasi cyane. Ndavuga ni ku munsi w'ejo mu basore b'ikipe ya Rayon Sport umuntu wavuga ati ufite amanota menshi n'umusore bita Yusuf Dianye ndetse na Aimable Sabimana nawe witwaye neza, kubitiraho umuntu bita Suleiman Dafe, kubitiraho umusore Bugingo Hakim nawe ejo ku munsi w'ejo nawe wambeshye cyane. Umusore nka Muhire Keve wuzuzaga assista yiwe akaba ari nawe Miyeri muri King assist hano mu Rwanda uyu mwaka, kuri assista yaje kugenda atanga yaturutsemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport, ndetse yemwe ugahita ukubitiraho umusore Fayinganye umwe mu basore bameze neza, ndetse n'umusore bita Iraguha Haji waje gutsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu basore bari bitezweho byinshi cyane. Mu basore rero b'ikipe ya Rayon Sport nanone ntago watinya kuvuga ku musore bita uyu Rukundo Abdulrahman, umwe mu basore nabo ku munsi w'ejo kuba yinjiye mu kibuga asimbuye waje kugenda yitwara neza cyane. Nyuma rero yuko ikipe ya Rayon Sport ibonye aya manota atatu, abwo abafana bakurikizagaho, dore ko bamwe bagendaga bahamagara umusore uwo nta wundi ni umutoza ukunzwe n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, uwo nta wundi ni umusore bita Ayabongo. Uyu mugabo rero Ayabongo wazaga kugenda ashimangira yuko ari tayari kandi yiteguye gukomeza akazi kiwe hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo umwe mu bagabo bakiriwe neza cyane n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yazaga kugenda rero aririmbirwa n'abafana, dore ko match ikimara kurangira abafana b'ikipe ya Rayon Sport bose ko bakabaye bagendaga bavuga Ayabongo nawe waje kugenda aca mu bafana abasuhuza, ndetse ari nako agenda abashimira, dore ko aba bagabo nyaboneka bagiye barwana ku kazi k'uyu mugabo batigize bakwema kugenda bagaragaza yuko uyu mugabo akenewe cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport, ubwo bagendaga bamuririmba kuri match. Ubona ko uyu mugabo yaje mu bihe byiza, kandi ubona ko n'umwe mu basore b'abahanga cyane ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye ahangaha cyane. Mvuye rero kuri Ayabongo kandi nawe waje no kugenda noneho atangazwa ko yishimiye kuba ahangaha hano mu ikipe ya Rayon Sport, kandi ari tayari kuba yagenda akomeza kuba yagira byinshi agenda afasha ikipe ya Rayon Sport. Ngo navuga nti ikaze mu mirimo yawe mishya nyaboneka, dore ko wari umaze igihe utari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mvuye kuri iyi match rero ndahita nerekeza kuri match y'ikipe ya APR FC. Ni ikipe ya APR FC kuri uyu munsi nayo iraza kuba iri gutana mu mitwe n'ikipe ya AS Kigali, imwe muri match zikomeye cyane. Ubundi match wavuga ko ku munsi w'ejo match ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport ikaba ariyo match wavuga ko yari iri ku munsi w'ejo ikomeye cyane. Rero ku uyu munsi ikipe ya APR FC iraza kugenda ikina n'ikipe ya AS Kigali. Ni imyitozo umusore bita Tuyisenge Arsene wari umaze iminsi arwaye, ndetse na Victor Mbawoma wari waravunitse, bombi bakoranye imyitozo na bagenzi babo ku myitozo yo gutegura umunsi wa 17 uzabahuza n'ikipe ya AS Kigali. Uraza kugenda match iba rero ku uyu munsi ku isaha y'isa 12 hano kuri Pro Stadium. Namvuga ni nyaboneka umukunzi wa football ntuze kugenda ucikwa n'iyi match yose iraza kugenda itangira ku isaha y'isa 12. nawe rero nyaboneka kugira ngo nawe ugende wenjoyinga iyi match ribuze kugenda iba kuri iyi saha y'isa 12 ahangaha.
ni umusore rero uwo nta wundi ni umusore bita Tuyisenge Arsene witezweho yuko ashobora kuba yagira byinshi agenda afasha ikipe ya APRFC ndetse na Vita Mbawoma Chukwemeka wazaga kugenda ugaruka ku munsi we uvuga ati uyu munsi araza kugenda agira byinshi agenda afasha ikipe ya APRFC ku mukino bafitanye n'ikipe ya AS Kigali. Ubwo navuga ni ese nyaboneka uyu Vita Mbawoma araza kongera kugenda abitsinda? Reka twitege byinshi. Navuga ni ku munsi w'ejo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka kude chapeau bongeye kugenda berekana ko nubwo yaba ari derby nyaboneka bishimiye yuko bagenda bifuriza iruhuko ridashira umusore wagiye utuvamo uwo nta wundi ni umukunzi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Uwo nta wundi ni umusore bita Azizi waje kugenda yitaba Imana. Navuga ni iruhuko ridashira kuri uyu musportifu Azizi, umwe mu bafana bakomeye cyane b'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni mu gihe kuri uyu munsi kandi ikipe ya APRFC iri bube iri gukina n'ikipe ya AS Kigali. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga ati Haruna Niyonzima ku magambo wakomeje kugenda utangaza, umwe mu bagabo iyo ikipe ya Police ya AS Kigali ibiri buze kuba ikina n'ikipe ya APRFC cyangwa se na Rayon Sport, bwe mu bagabo baba bakomeye bakaniye cyane. Rero gati hitezwe byinshi biri kuza kugenda biba hano muri uyu munsi. Rero bavuga ati ikipe ya APRFC ntago iri buze kugenda yoroherwa n'ibi bihe biri buze kugenda biba bikomeye cyane, iri buze kuba ikina n'ikipe ya AS Kigali. Ese ku ruhande rw'ikipe ya APRFC bafite abasore babo bose, yaba Denis Omondi, Shehe Watara nabo bose barari, akiyongeramo Vita Mbawoma nawe waje kugenda agaruka. Nta kindi rero tuvuga ati reka twitege tuze kugenda tureba ibiri buze kugenda bikurikira angaha kuri stade ya hano Nyamirambo. Iburayi rero nta kindi cyabaga nyaboneka uretse shampiyona, dore ko yari muri weekend. Rero hano Iburayi abantu baba baryohewe. Match zabaye mu gihugu cy'Ubwongereza, Arsenal yazaga kugenda itsinda ikipe ya Leicester City ibitego 2-0, dore ko Arsenal yaje kugenda iva King Power. Ibitego byose byatsinzwe na Merino, uyu mw'Espanyol twavuga ko yari yaninjiyemo asimbura. Mu gihe ikipe ya Aston Villa rero yazaga kugenda inganya na Ipswich igitego 1-1. Fulham iza kugenda itsinda ikipe ya Nottingham Forest ibitego 2-1. Manchester City yazaga kugenda inyagira ikipe ya Newcastle ibitego 4-0. Ni mu gihe ikipe ya Southampton yazaga kugenda itsindwa n'ikipe ya Bournemouth igitego 1-3. West Ham yatsindwaga na Brentford igitego 1-0. Everton iza kugenda itsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. Navuga ni Everton yaje kugenda ibona amanota yari ikeneye. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Espagne Leganés yazaga kugenda itsinda ikipe ya Alves, yanganyaga na Alves ibitego 3-3. Osasuna igenda inganya n'ikipe ya Real Madrid. Navuga ni ikipe ya Real Madrid yazaga kugenda inganya match ubona ko bitari bikwiye. Ni mu gihe ikipe ya Atletico Madrid nayo yazaga kunganya n'ikipe ya Celta Vigo, ikipe ya Villarreal yanganyaga na Valencia. Icyo nakubwira rero kuri iyi match ya Real Madrid, umusore bita Jude Bellingham yazaga kugenda yerekwa ikarita y'umutuku n'umusifuzi, aho ngo umusifuzi naje kugenda mbona umutoza Carlo Ancelotti yazaga kugenda atangaza ati ibi ndabivugira ukuri kuko kandi ndabizi uyu musifuzi yazize yuko atazi Icyongereza. Icyongereza cye ngo kiri hasi bitewe nuko uyu musore Jude Bellingham yazaga kugenda atangaza ati fuck off,
umusifuzi we akumva yuko uyu musore ngo yaba yavuze ibyo bakwita cya gitutsi cy'abazungu bakunda gutukana bavuga ati faka cyangwa se fuck you, navuga nti nicyo cyaje gutuma uyu musifuzi ahita yereka ikarita y'umutuku. Ni umugabo rero Ancelotti waje kuvuga ati ndirinda kugira icyo nangaza ku misifurire kuko ngize byinshi nangaza, ndabizi undi mu yindi weekend ntago nabandi gutoza. Ni mu gihe mu gihugu cy'Ubudage rero set play yagendaga itsindwa na Freiburg igitego kimwe ku busa. Union Berlin iza gutsindwa na Borussia Mönchengladbach, mu gihe ikipe ya AS Stuttgart yatsindwaga n'ikipe ya Wolfsburg. AS Bochum igenda itsinda ikipe ya Dortmund nayo iri kugenda ibeshya abantu. Bayern Leverkusen match y'umunsi mu Budage yanganyaga n'ikipe ya Bayern Munich ubusa ku busa. Ni mu gihe mu gihugu cya Butaliyani Atalanta yanganyaga na Cagliari ubusa ku busa. Lazio migenda inganya na Napoli ibitego 2-2. AS Milan igenda itsinda ikipe ya Hellas Verona igitego kimwe ku busa. Mu gihe mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihugu cy'Ubufaransa Marseille yazendaga inyagira ikipe ya Saint-Etienne ibitego 5-1. Monaco igenda inyagira ikipe ya Nantes ibitego 7-1, mu gihe Toulouse yazaga kugenda itsindwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa. Navuga ni coup de chapeau ku ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kugenda yitwara neza anga mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Liverpool rero ikaba iyoboye mu gihugu cy'Ubwongereza aho iri imbere n'amanota 57, mu gihe ikipe ya Arsenal nayo iri aho ngaho 58. Navuga ni ikinyuranyo kirimo ni icyamanota 3. Ikipe ya Liverpool nayo ifite umukino uyu munsi bwo hagize igihinduka cyangwa se ikipe ya Liverpool iramutse ingabashije kuba yatsindwa n'ikipe ya Wolverhampton, ikipe ya Arsenal bwasigaramo ikinyuranyo cy'amanota 3, dore ko byifitaniye match ubundi hakazasigara haka umuriro cyane dore ko wavuga ko ibintu ariko bigenda bikomeza. Mu gihe ikipe ya Manchester United kuyu munsi nayo iraza kuba ifite urugamba rutoroshye cyane aho iri buze kuba iri gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Mu gihugu cy'Ubufaransa kandi rero ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yo yaramaze kugenda yanikira amakipe, dore ko ikipe yikurikiye iri kwirusha amanota 10 ariyo kipe ya Marseille. Ntabwo natinya no kuvuga ko ikipe ya PSG bigoranye cyane ko iki gikombe itabasha kuba yagenda ikitwara, dore ko abona ko yarazanikiriye cyane. Yemwe sinatinya no kuvuga ko iyi kipe iri kuri level irenze ayandi makipe ahangaha mu gihugu cy'Ubufaransa. Bikangushimire rero nyaboneka we muntu twari turi kumwe ahangaha 5-5 nanabonereho genda gwifuriza ikaze wowe muntu warudukurikiye, ariko nimba utarakanda subscribe ahangaha yarukureba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikanda ubundi tubane 5-5 hano mu kiganiro cyacu. Yeka ijuka hajura hombe ngarambi